Второе место результатом 13 часов 2 минуты 41 и 70 секунды Дарья Гессель и Елена Яковлева. Дарья Гессель, Елена Яковлева. Ja võitjaks kuulutame Eesti Mikita Anette Paul. Eesti Mikita Anette Paul võitjatena tulemusega 11:45:52,4. Teine koht Дарья Гессель, Елена Яковлева. Просим немедленно же прийти на награждение в палатку секретариата. Дарья Гессель, Елена Яковлeva ja kolmas koht Liisa Põllumaa, Hanna Marra, palume koheselt tulla autõstamisele sekretariaadi telki. Ma tõsin eile ja naiste kaheste kajakide